بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kwezi watukufu madanikan bushuroni khair madanikan domlio harmazi internet za dunia watukufu sikwalelo unu karfanya taratibu wa shihani harma mada nzima ikao mada hiyo karno jua hamba marongo iraili le fundolino kalijunra buhari wenge kabla na janji harma mada nzima ikao ndo njuka ya borte banu ngamsamaha ili baadhi ya wanadamu wanelewe yokana tsukabanu ngarivumbao mru au tsukabanu ngaritoao sekre yokana ikesababisha ya mru ya mru ni problemu shainu rongo ikao ngaranzori yambe ili ironde namna ya ushindani parse amani wakana watukufu ngamwenao kana waja wahansi wakana aba sainu zikampanyizi bula wanadamu wengi heni mnungu tsawo ya dunge ya msungu wao ka wa parti nzima ina kadu ya mjua wao zitendo zahe kando ka emo mjini ukanga mjua ukashikumurisha hatu si udunga mru ka mru imo mjini shaskarangale faida ya hewa wanroti pia wenge mimi ngamombo Mungu kae madainu mratine lewe nai pasko ya mdefendeze fikira zangu yabo minsibanu ya ukaya njeni tie mru haramo problemu au mru yanelewe nai ukananga manduko ngwa jujo hurongo wa madamada inu au tujua sandepa ike sababu wanruelewe naite balbal watukufu hadana singar sawe amani yokana siwasanga relewa ukaka bati solution armwensi hatu katidokana voti nsiuona okana insi hatu ikaundwa lanza warumie namna tsizirwa jina amansi kuu ikao wujua wahimi ibandhu ya wanru wahimi wazie voti hawazie rongotazila yani wongo juju kananga sandu zivizingavi kapa fandu majana cha umwe yensingendele yao nsi hatu ngamjuwao kana wetsofa mru mzima awetsofandu wa hili harumwa movement yokana rongoza husu siasa yo krizi ikawa ireme ya mwensi tishia mwana majana yakaone sasa nongo yokana ngabo kuzi njiza fanyiwa yokana wanduwa zieze voti yo heni manadamu jujujeleza yokana nsuona wakati wanajombo kana karizia voti ha amani kamanuka problemu yotino kwejo parokiri yokana wandobe karizia voti ha amani ini sanajomba ngwazia voti awilo baya watukufu ngajala zuki wangu ngevanu lekaulu lokana leo ndwasunziani leo jau mimi ngafikirikana indrongo yakola dhimweni mwanadamu ya jeleze rangu hale yokana sisi rikanti yokara kabati mrujuo ejo wakomori watsahondazi mfano ngarko haruma direkte banu uskwa jana tiono direkte ya jimba swali zukongwa jimba swali tiono mrie mdea ni mrola yordi handea ya mba ko mruju kolewaje yokatika fikirika ye mruola bwada kayo hundea mimi yaona haji yabukuja baye yokunganyo fikira ena bango ndremo haungure muzila fikira zangu shanguru diare me haji ardi handreme yabanga rukolewaje savidiru akomori hapa tujua sha hove nufuangu na zila zitendo rona warma zerezo sosio zinu mdugele ukana ngabo wandu ndoka tujua iwa komori mwajawo henry dwa komro de maranya wao de madhamana wao hata pakada baha mrugo zo juzi se evan ngaranzawo henry ishoranzao ingarjo basa wensi hando katsidasi wenge mamono kana eshawiri dokana rende armovoti yokana rifushiwa mimi ranzi jana ngamparso message namna hiyo kama unaruka na nzishi yao banunga bo problemu atatsundu message skwalelo uno ya menas yokana wanunga ambao kangwa jutsa Idrisi omanali yo mu ala kule hali mintsuono kana hoyo ubinadamu ntsuono kana izo wandu ambao kangwa yao alafu leo kenga wandu tena wapange wauwe nabo juzi rikana mwanashi watu vanu ende hare mwarijua sunsi pia richemeza yokale wandu wapanga wardi wawe mndu na balagara bandu golwa yao yabo nsuelewa mipango heli yarifushia karnamba kana mru fulani arumo wandu sha iyo namna kawe wandu ambao hizo janibu ikangwa ambao kana kabanoka voti zimesaji zote zipari saranzi juzi hata mpaka leo yoka wandu wanzao wafanye tartibu yoka ya bandu ya madhamana magari hao ya tulomndu yote solution ikale orende lungu madhamana ya serikali ruwa tamnu yabo warutujo bakijao yabo ndo kwa notsafa yabo karno tsokar mamsajaja c'est vrai rezia voti
kaza suli daraja mandizo yabaze votinga jundri akazi njambalibala ukana kama dhamana ombe magari ya watu lo mro au ulaya shabon mna mjuka bonde la geri eske borlekeza eske dhamana huo eske kamsono kana ikale orno suli daraja yokana leo wanruwe shoka ngabo dhamana ya tilo mro le garlahi haurwa suli daraja yokana ngabo mru hau wanru wa balazononde wende wane medhamana fulani ekamsono kana ekaza suli yabo yabugara ndora atsengele wala wandu ikao ndo adone sebanu kana gala ngori zievoti eske ngaraminyo kana wala wandu madhamana wanyanyasi wa Komori walobanu walo kontrol ya hatu eske abungo jula la haunafasia eske kamra jaju kana mjomba ya datulali garimru na wema na atulwa mro ndo kana taratibu ndo kaze voti zizilwa eske abunga sarmamani eske ulolobonze ikaonge kontrol ya hangu wahafuku yolo Komori esko anja nyasi kaongwa julao kango control nezongo zinu wajura Komori damono kana solution tidaiyo narkera dirisudo fanya namna kao narifanya rongo zokana rizievoti haduko za mashaka manule kakweli ngarambo kweli ikakweli ngaronawe juka ubaliane nsi ngambonao deja ngabo wanru walovanu ambao kaya mru fulani na mru fulani anisiovumba mru chokamanga mkontre mru wondo wanru ikao sare hansi kangwa jovoti wanru wanzao na huko hajafanya hata bunjilo zima salamu na mtukufu kemisi wanru wao hajafanya hata bunjilo zima yojukana leo rikubali kawondo watende wenge rugele ukana zenongo zinu gazijao kana mihanza mru fulani weinde muhatu yabona hunde shaike jaladhimu wasili daraja yokarkebanu mradu ambakana hawakati ameda urura wana wandu wa manabanu hatarasuli mahaminga bi hata wando hata kabaro voti kele obake wanru walofanya taratibu kana pakade muhatu ya kerais yabo nsu amini wala mrikao hahimingu ndeo ngula pizo yokakweli mwanzoronensi iki hausawa wanofanya hazi rikia amani yokana yabuga tsungu hanza rejebanu babo narkera ndo kana baraka babane solution hensi hatu duano ndar mwenye chaguzi wanruende watsahe ye mru ikao wanadamu wa manzao wanruwa wende mwanadamu ikao gujo balayensi wanruwa tsawe wao zehija rijilaumu au rirensi shariti parofanya tartibu zoka hamadi zora dharifushia yokanga bwana tartibu yoka wanruwa jubala zononde wende mala zambara arata wa hulo zononde mwezi mwana zora pande shari wambari ngabo wanruwa kansi banzi ya hemiji kaonde emiji ya mijinze kana waje watabishe magari ya wandu wa serikali au waje wawe wandu wa serikali au nyumba za serikali wandu wa serikali wakomelema nyumba za hao ekarwa sula madaraja namna hiyo ngaminukana ngarjo jitsa rasi ranyi okemna ntsa mtiti gasibano ngarema nao ngarambao chao shasi wandu azima leo ngartabila nongo zinji ngarono ronji banu gwaride yao ngarlapiza nao hensi ya hatu yoka izumrugele wakana mbukujole wakana leo bonso fikira nzimina fulani ekihatu mrucho pahidwa mrada mrala piza arjojo mbokana na relewane ridunga na namna hiyo shekazi jadara jokana maudwe amani ya hensi riplanesi tswa hawajiri problemu harwensi ngamonokana abanga saru muhatwari jokanziro wege watukufu werishaundu ngamadi izo zila yao tijona rikeradhi babanu wakomoranzo amba izo ndrabo alafu zije hezavira ngamona wenseli liyo ndongozi njika ukarjazi hansi wansi hatu aba haribwe matsori zionao na ndongoza ukana mndu yao yatsike mwara ho mndu yafe izo ngoko kabatsi mndu jo jambo kana izo mustahili ani tsungo jo porumkenishia garwonao omanale o karna ujua rijeri daziri shamrabo kana kabano kavoti kabano rwavoti garijozi zia yemkomori ngo fikirukane kaleo ngabo bandhi ya wandu ambokana garijozia watike voti gofikiru kangwa jozia harogo hiri wajozia wabokana watike voti yabwilo giri yabwilo baya aloke ngabo wanyanyao deja ngamwanao yoka wasawa himilwani wandu wanji haruma kampani yabo ngamunokana haina ndongozo tsipia zakanza zizie ndongozo kabatike voti hauja wizo tukazifanyisha harangu hale shabana basainu zirongosa zibiri wakaze voti sanga zire wao ze voti sanga sifanyi wao ze kampanyi zaza disa yabo basainu dukaya rengaluka eshawiri dwa Komori wao waone wa mantao iyo de manana mbakana nyinyi mabokana banga mtsungo jihadaya ebanunga le jihadaya oje ikale oramba kanali mawazali leungwanziwa hoka rekaya onrugone saukana
katwanziwa rekanu kwamba ungwanziwa shana rutsona vanumrutwanziwa wanutsona jau wanumrutwanziwa harmwenzi wanutsona jau maudu kabo bunjiliyo ne bunjilo langazija kajufanya mumji mtukufu wa mtuje maudu na memje mwanele bunjiliyo ekanu kwa sumwanza kwa nawenda ekanu mwanzao kwa johenda shetsi solution tudokaya leo wanzao wenda mavoti no tonda da mavoti wasia wanruwa sonziani yokene parokiri yokaru makaulu ya nsiani ya yoheni joto wakaula madilo kutujonda mndeye makaulu ya nsiani maudu ni jiri wa jiri ba yabo ulwa wanruwa kwa tulwa magari mro basema dhamana do wanruwa toy makaulu yayo yokana sonziani garjozi zia hena rugozo tsipia hizo wanadamu weleshewa wazele wangeonra tandugo nziani surtout ngoza husunti za wanadamu ikaunga mjojiri ajali shatido kana wanroke nsijau ridwana maunu mzaha yokana rasonzi yani rizievoti yoke kiri yoke lazima wafanyishia siasa inji wafanyishia namne kwa wanadamu wavuruha winji waelewe yukaikale ungarisonzi yani sharielewa ngasina mipango tsei sina magomana hatu sheni mdemwangalie leo tuko jambo kananga rudora zie watike voti wakatino wanronzi pia shaka mwana ukazajani bwezinji wa wende haruma waru kwa wende wahimi kwanzu wake kontrola na limamaza lileo haruma voti ya voti dwa komori pia uwakomoro wenji kamonoka wajawa himi limamaza li wakubaruka ngabo voti yabo yebanvu ya hao duambo kabati voti yabo kwa tumiliki emagomana wao kwa tumiliki wakomori yabo ni jujiri yabo gejumkini shama udu zikajala hao leo so mwambao kana lewani mama zalindo lo ajali jamu maudu bane bajiri ndongo madizo magari ya serikali ya ulwa ya menyewe ba ulwa madhamana ngafikiro ka wenyise family ya madhamana wao wajuvata yokamjombaha he shokamjombaha idara mashonode awe shokamjombaha tulwa garnele mro no ne hatulwa le gari haruma mro yokaonrenge mro mtamjombaha le gari mro habi yababa wajudaza yababa wajukublije watahi wala madhamana ikawo ndo ambao yokangwa ziao voti yabo yonde labaya yonde la guerre civile vumbulwao salamu mwanama mtukufu sana kwa sato yonde la guerre civile vumbulwao yokabala wano kaba hula sonode wala wano kaya a partir ya maudu 22 ya hele bunjilo la mtuje kaba jwadi sa mouvement izore rwa message gasini zoban kweli rabo kartujua umuhimu doka ikakweli mana yola dhimarizambe sheleze hija yabweka kweli mnajuka ya yedhamana yalo haruma move mahamandiyo wamboka banoka voti ekabende wala wazitendo azo kama magari ya tulwa mndo ritijana bagabo dhulumifu yabo inudaula garujua kana harumansi wenyinsi duaruma dualone serikali c'est vrai si wakomori lande si hatu shensingi wana waru waitende ya wairumao waitarumuo kamchomnikani mfano harumansi ya suda wakati watumu bahetu mwireme hatabo mtana wanadamu wenda tawalemewa wanrazi ndiswa sato kama ngwa fao ye serikali he yabo mtana irongo wabakana heni mrulwaro mwensi inu yafunga tumu na ziye yo tumu ya Ramadhani na ziye ngarujo ifunga katurwa jina esa barindire maraya wa watu ambakagarizi yao okuwa maraya otsulu atarumo yensi ngiyo na mavamana watarumo yensi yabwe mavamana wao wondo akukane ze amri za hensi yabwe kaleo waja wala wana rungo kama gari ya serikali hau nyumba za serikali zitilwa mro yabwe serikali wao kwa juao ya ukabanga bujanibu ndraro ngabo janibu ya he serikali ngabo janibu ya honri ka ngondo ashira ne serikali harumaze voti ngabo janibu wambokana kwa juzia ze voti yabwe sitendo hamadi zoze jiri yabwe mavamana harumarungu hamadizo yabonda wala wanruambokana kwa juzi ya voti yabwe sahiyo ritijana bokana pabiru dhulumifu esahiyo ezijujiri yabo rikaushiana yabo wanrupia kwa jorenge vamana warihe mwinyi ufanyo msajaja huo ebenge na rensema kaulu yokarike hunu ribamba ribaki na pali mbili au ribaki na jao garjuzi ya voti na jao hawakati kao kartume trizensi hawakati kao karitsi moti juu wadoka baraka wakati hamada unu unti wakati mruka yake bonze ya shemelezize kodo haubaya wonti juu mruka tsiabo nganyina wanyanyanyi kaongo julu ao kana ongo kontrol nezinu wajundu wa mashuri komori haukartu juala maadhuni zifikira zao
yoka wende wahimile movement wabire problem wende wajundu muhari yabo ngabo dhulumifu yabo ikanga mbona ukaya eshawiri ndiyo dokana wanrwende harumafo wanrodwa temsajaja bamwanzo waziye vote harumansika ongarujo kanga bumadhamana walo botiju irijo kanga bo wanru ababa sawa kubali ya sharia manaranzi ngo dwaro mavota kwa kubali sharia yabugara mino kana leji kalitsinzima la hemwana mkomoru kakatsuku bali vote botiju yabwesa hiyo heni jukjiri yabo yo dhamana ya bandhu ya wanru na wanru watenda movement yo kangwanzo waziye voti yabwesa hiyo yo ketsi dhamana ya hoa komori kabili wadoka na baraka na rambulaneze nongo zenu gabanu nuchupeu bengwa kanga so hashifu kana mtsododeya shana avayo mrudamu nangalie irika banu roma kwa rema wali mamazali waka muvuma ya kanzima ya mafrukomena izuzu pia watanganya hawazima wede hata mwono kwa wanadamu kwa jelewana wahansi gouvernement d'exilio amwe ubonze banu waka ya Mustafa Sadichek waka ya Zuki watu ziko wanruwa wendelea rikabanu kwa jelewana rikabanu kwa rukajamana marunda rede hata wanadamu wala wende weelewa yokangwa kubalio wende haruma voti baada wama kwa kubalio wende haruma voti salamu alama mtukufu momo wama ngondo haruma voti yaborele ukana ila movement ipuha zemvu ila movement yokaya wadungane wende watowezi ipuha zemvu ya baba sainu wao wahamba bandhi ya wanu ya wana wa Komori ikawongwa nzo wambe ukana kabati voti yabo epouvoir ya inji ketsi na wandu wao shekabanu leo wandu warema wa serikali wandu wanu watsanganya habazima wakubaliana yokana ngwahima wa kontra alimamazali wambaka kabati voti alimamazali hajundu waeche mathalani hajaikreia harengo wandu wae gundu ya shirene nao mathalani wandu wachodele wababu kadijuko jiripia serikali bumwamba msebo nsimu haraya shedwa manangio ya hanyu heni jujiri yoko wanadamu wa hensine madhamana pia ngo kontro ya hanyu kakwa twanza mkensi yabo sha deja wala warumakanyi nao uwinjini wa hao wakubali ye sharia manango ndo haruma voti kampanyiza ndisa mono leo mnyibaraka aeroporo mono le tengola kayo ongwa suteneo kana ya jahunde Burhani Hamidu gambo nao ngabo na kikina wauti pia wasawa kubaliana ngondo haruma voti yabo barjaba ndwaili hawa ndwararu madhamana wasale kiriu kakabati voti yabo jojiri yabo gamonoka yo dhamana ho Komori yabo gamonoka Komori go madhamana har maswala mandilo ibengezi rifushia yokaba sabala wa mipango mrunake radhi banjaba ngambo mru fulani shanga wala wa mipango ngaranzishi wao yabo yo muhimu rahadharishe yoka handani dokana ngabo wandu hansu kana ngwa tawe Idrisi ngwabe hao message wererea siwanyanya yoka Idrisi nafanya tasio yabo singarila hao yokana maudu ritijerisho kana mrende hapa Idrisi hamuua yoka abobahi babo imdura bakango de hapa Idrisi hamuue wondo la mru yabaka kamano ko voti lewe dhamana serikali jombale garla litilo mro hafu wondo la dhamana ya bakabati voti narkera di babu yode hena mna hesa rogo kabati namne rojina kasindiyo yoka wanruwanu wasawelewana watambaliano ka wengi wamba ngondo haruma voti wakubale sharia wajashemeza uzia voti wajashemeza problem yabole wani juko jiri yoka na maude mwanyasi Idrisi da parso haulaya yabumra juka ye dhamana Deamba kabati voti bawo ambakala nguzio voti na sigara jukana hoziyeze voti wamsajaja izo hila pati jujama babo problemu maudu magara serikali ya jutulwa mro wodo la dhamana baguzio voti shalea nsona tartibu ndo jira katsiliyo maudu reparso hunu riremwa riulo ngajala so sarifanya ze platire hansi riremwa kabati rogosi nji wodo la mruri kontre ulo banu kamransir tijarji tarma jali e manam Komori we par samro habyo kadam sorege ma pesa yanu
wedewe memala fulani utemro hauwe mru watawa eka kweli kuchwanza limama zaliwe darmaze voti weda watsungua bo wana komori karutulinda mru mjeni ya jabalensi hatu katsida o wali mama zali wo mwenye baraka wondo binado binda wonsi pia ndo wana komori karutulinda mjuko kara isi armensi hatu katsida wao avaikale ukutukubali emendele stoni anzofanya wonsi juu kuture kwenye semarongo shautsedo kubali mwana mkomori yokasema pesa yanu beunga joka jala haho wede ware megari hawa uwe mwana nyuho na ungo jokaza mgojosa zifushia wana komori nane mavamana ya ungo jokaru mahatwari mratse de hambo kana zanugo jozinja bwajalo ya muka gabo diktaturi gabo dhulumifu bakabati mrujo kubale mwana nyao loya yedero lo hicho asibabu de aferi inu zisebahi indetsi hanyu zevoti zibulwa na mwende mavoti bene joka hahunru haungwa nziwana komori katuziona ngarijuzione lo na wantu leo mabunjiloga yamo haya eka kweli na mhensi wake bunjilo la mama zali richone mru nzima wake mrulo na bunjilio mwendenyo tipia rione sharogozo plana zononde na rogoza makri zoka warodo lanzisha walifanya menas yokanga bajoba zononde wahime mala fulani yani ye waziri ikawa hala harama mji inarchombade amahame au misamuhula umbaji ya walilwai wa pulasha hitwa ikabo wadhamana wambago siyovote yabo vuku yabo kuja vuka shelea narike makini babanza internet zinu ngazini kwanru wanrake hashiri enichuka ujiri leo mrasela biswa habiswane le gari rijardo abokana ngabumba batso atawo mro yabuminswe data hale yabondo lambo kangu ziyovote wenge zikwangwa chembeswali no wanyanya ikaungo haromaze tartibu zino kangu aziao karibwe damba abarume makaulu yanu karibwe ndano re mamnafre karibwe kontrolo wako mori karibwe na zamfere zino baba mi usambanadi ze direkte kaunga zifanyo banu si wono kamera fanya direkte yinu yangalwa na nduwenji zamfere zihisa shabanga bandu wari walali yao ngabo wandu kwa inshuru mkuchonda nziana pula shaitonga mzionao sasa ndisa nyumeni banu mrati jonda baba hanu eda parsa mru hetola mrushononde mrati jonda rika mweze ze rezo zinu ramba wambisola waroho ze famizaho wana wao heni mru ajuhatu shononde yede atsa wara kota eshima hezaro goizo karifanya tasio ndo karbaraka ngasimanga karchoshi komori karchu jua helo na komori wenshio ritijeri kubali ritilo armambi hanyo zevotita zinusibulwa wanruadi sa kampani naribulie yojoka hahunru yahunru yojuko jamba dhulumiwa ngarachojona wasi harumaze kampani mabunjilio na zanongo juzi riwono nzuwani ibenge karkaradi ritije mwana mkomori bari hula wa maore oka ribamvya wanru wao babwa kama ori warenjeziwa wa prepare wao namne kao baleshono le shinu bala sasinu edatse mrufulano muwe ye yabakara novuka kareshelensi haturatse amani ahensi bakara no juwa leo wake madhamana wansi juu wake movement zenda wansi juu wake wanru ritistahinyi fundi ritistahi raisi ritistahi jeshi ritistahi mru kemru wongulilwa mauda jastahilwa yemru lo bana basainu wangwe dhamani yatustahi fundi yatustahi mahakama yatustahi jeshi yatustahi hatamba mruti pia yajinika wakaye dhamana nzoru menti maudu wokana kana mramstahi maudu salam dazangu janeti kana mramstahi maudu handani karsahi amani hansi hatu ngarishamezao vandu zero kuzinuka jondata ekale umkubali wanjia tartibu ya kishetwani yensia bisoulana ngarijo uchitsa vanema na ramba usinu ka voti daburlona nsi kariransi ruhombi raransi shetwani yocho kanale worke banu kabati mnazobwe matsone mwanyanya shado chokari ke banu eni mrado temwa nyanya shonga ya rugo za husu ajali wansi juu enye leortiru riturumero hombi na sikar sarmeti inu garifanyome shameti inu ritijeri puse baya komori
wadauka baraka ripuse ba ko morina singaresho mangabanu ekakweli mru onzo puse ba karisiko mori redaratende shale warti jer karmansinu rijarbo puse waraso pareni bezuka zirendwa heni namna yotsi pia mamba ukanda zorogoka tsuenda mwambali mamazalika mtsumanza shayo ketsuto shamambe wandu wasiwo pareni mruna siheho pareni mruna tende wandu wa mdunge ngamona komentari zinji yabo wenji waba ukanda ewaboriso pareni na jatende mdunge ewabonare so pareni na jatende mdunge nimi tsidakoro mraja beri se pareni pourquoi so pareni gabo tabu akarchonza limama zali na revumweshi haya ere so pareni yabo nsikauha ere so pareni ndo yabo ngarjowura wandu wanzao mru fulani yabo mru fulani de dhamana kamransi beyo kikiri harumansi dhamana wetsungulano wa komori dhamana wandu wana taratibu yazifanyao kwa uharayo kainsi ya ripuzi za rogo zinji ripuzi za rogo zinji yezo mana urema limama zali harambia Henry yezo mana urema limama zali haru haheneda haritashada zi yezo mana urema alimama zali kamsuono kana baadhi ya magomana wasola wajivuriza watungwanze warumia heni watu alimama zali yuende mana wakomoriwe njiwele wao watu kubali za rogo zinu karikari hadha doka na baraka karikari hadhi ebenge mimi haufubi njakanza ni bakata hali ya mesajinu shado kusokana tsikandano nesokana affaire ya howandu ambao kana gela vimbo ze voti zitifanyishihe narujukana yesu ala hiyo ngyo harma suala ya uhatwari yokaya yinu yoka ikubali yokana lewa nuko konyo nzima ngwaremao alimamwazali emadhamana pia ngokote nzima kama udu hazira warambia razikubali ruwadunga ori sopareni zirinika uwakinifu ukana rimakinishiha rikubalu kana ngadora mtowe shaka sina madhamana ni jojiri ngarjo aminuka yo dhamana hatu haso sipia shaholiho wandu wanota plana wende ngomba baki ya mararu ngabole baki ya serikali ngabole baki ya ukaya ngondwara me serikali shangondwara mavoti ngabole baki ya lokana kwa twenda mavoti yabo yo nusu ya wandu yabake nusu ya wandu wao wachotea wajiri problem haruma yensi yabona mjukani dhamana hiyo kaitsi ya huana komori she dhamana hiyo ngiono wandu waremao yeukaya kabati voti yabona jukana ni jojiri pia wanadamu wao wajotsengelewa na wakawatsengelewa yawendela guerre civile njombango holwaya bangamna dibe garjo vanje wandu wajundikana remanezono debenge tijona rirensi zefkira za upeu rirensi hotodo plana sheo rirensi hotodo dezana bala kula hali yaboyo si haki herda ngamrugono ngamru difanya peli banu gujuo kanga mama direct shahila yokaya menye yatsobenya ngono hani izo rogosi nchina jukatsunru namna ushida ni jeno makinifu ngamtapanyiwa hizo peli basi ibenge watukufu yode message kawa tifanya muhimu ni be banu dokana haini makrizo tipia zamboga nzozi fanshihe wakomorika sima zahidi mzijua maudu meshagari litulwa mro risari zijua maudu manyasi dirisi au mimi Hamad Mbaye au nogosi atoel kems telaki na waonsi pia radungana haruma mondo Hamada unu reremwa na mjukana yaweza nogosi jua kabula rizindiko shahidi shelea nenda ziani sedeti ulaya wanatserwe barua hiyo wantasi ani mrana nzishia hanambia yabona mjukana mimi nsimhara bami ranzinemba bano na jisorogoa mikati mbijo shangaza amjo ufaka Mwenyezi Mungu ananzishia kweli mrufa na sababu tena na sababu shangaru jukana garedao harumwa veraji lonziro emegeri tike wa shangavu ritikar mazanu kozinu karijalawa ritikar mazanu kozinu kartuzi jua karijavumba amuru shari shanrongo yolandi marizabe holio soro lomanu mriwana ohena msiku yabweni juu kama udu zija warengwa magari ya sika na tulo mro nyumba za madhoma na watulo mro nyumba za madhoma na zimenyewa na madhoma na yolwaya yabwezo sarizi jua
yawezo zarizijua mzijua shelea mimi nerema besodo wakati wa mitsujo telefoni mwone nionese mana mimi nsuli da rogozi njimu haribanu yokana bese enemna nloheninu nsuli da rogozi njika bese ni kausulo uso izo memziono shatsi daza ngarendela we bwana ngajala kasarama tsa sharia bibi ejo ni bahatisha simambiane rangu hale yokamitsola labonsi sino parodiba mitsola labonsi ubanuda babo bengwa tijirini bengwa tijima swala ndayabi bengwa tijindo bihajuha bengwa ndenza kamumwanza baba hangu yanzaya hajatso jofanya matsisi uha nsujo kabala timtarau shaka mjokabo mruo obanurujwa henda hata besele bingula fukare ngio karibu shatsina kubali mrajani yani juruhu wabire sama upandwa hangu mimi sina kubali mranjiruhu njawa mru njada mru njatabisha mru du siasa ikamno katsuno udhamana okagujembe bana rongo yabalade memo hawujo kontrewa yabalade memo kujodeziwa kana ushida asime mna tawo banga monao gasibanu garidezilwao garambao chao noransime gasibanu waruwenchi wajabanu gorinde bana hata rusurodo malaba sude zonori nungasibanu ransime gasibanu wenge etujoshinda bala hema na basa nogosea tori yetijoshinda naziye shamba tijaja banu hakamuhashifu yokagutwaza tsemro we mrwa ejo wa mru gasimanga ya mru na juokana yabo mimi amjomba makaulu yokawandada mwenji kwa juni tafsira na roho mbino tirohombi ilo na roho mbida janjuruhu nacho jandreme tijabangu tipare serikali hauchone sama kaulu maziro mrajamba mina rohombi amikana rohombi biladhima rito shahidi manamana gosiatori lazima rito shahidi waheza ngozinu ka ewe inuti wakomurigo bazahidi garizono mzaha garabilo kodo yo habilin kodo yabagari joka kama mavama na watendea zanongo hizo kamkara direnda mwezefoti yolo na wanru ramwana bayo de mana ramama nuka kartsuku bali hata mpakada baha yoka kweli wanakumori garanzori kause mabadiliho au gari kubalomba nje mefanyishao shanga mwanao ngabo wajoba ndo abasaini wambo wali mwanawe yatende mdu fulani wakati mdu afanya bunjilio nsufumba mdu shelea shanga barolo manu wambo kamdu fulani ndio utendo na kati na milamu orawo na bunjilo bakandu wenji alimamazali ngabo wanu wanzori funye macho ikama balanzuani hata ngabo hea wamba wala sanzuani wala ndao kwate dirisina wao tipia kangazija ila ndo adolunga zemeliwe henda wambare serikali walibia ndo mapesa mmono idrisina la tela kina la pia wakangazija wala nzuani natija fanya director do jihadaya yokaru la nzuani wala ndao wala sanzuani wala ndao henye ani gabo mapesa yenda ta yarenga wanru mahalanimo wajawajaza hula karkaradhi udukana baraka baride daraja tamungwa minukana ikabanu ndokana morone mtume rijumdunga mbio izono rakama ndra unakala nzuani wakauzina noheza na ujijibilia ibonge watukufu hata juzi hana latimizi sio no juzi fatihu waka envelope za kameza juu haimide na wantu waka na listi ya kabala wanru wakansi elimrafanya tafsiri ya kahanza wala fatihu mapesa la kahanyisi wao hata ngabo rodo akansa internet wanzia tijibala somu fulani ilange ndo msamdu ya shili ilange ndo tijida hubini yebo yose asadai yeso tobieri iso kana mnanugo hamadu yebo yakami na envelope yebo sabarindri ibano ikamruga na envelope eza jirindri ibala envelope paket sotulwa mapesa ibala envelope mkajuta barua mkajuta barua shabo mo na envelope ya zingarelo bala na bahasha zulo bala rale mapesa haribala ngo minimizeo urengeze mali za daula ngotio ubihanda ubini enye kamransi baba nani mkujo kujasumezo arenda ndizo ambao nyime silamu ngari ndo mfe zevana shuna jana siasa sideliyo yotoka paka mtoka nzima mtoka juma tofanya kufuru hata no tsimba shongano tsimba hata ndi yesu tobieni kenu akatircho kama no tsotari haramu ila siasa
wanware ngefatihu kamransi bazero gozi kamja tukubali mdo fanyi wazo msije mrabandrabo zero gozi mzifanywa limamu azaline familia yae noandwa mwimili ya kamja tukubali mfanyi wazo enga mwana urutuku kama nura marongo zizo mjiriani mjuhamo mlamu mzumtse wanrumwa rohitswa nabonyi kamja tukubali mfanyi wazo mwefanya mnarongo nyitso joma ni samabaya na mashaka na uruma wanu yeri mridi akadonga yeri rumuda yeri fanya ikabo imani hamadu wanu wallahi billahi serikali na imani ngamkubalike serikali na imani wandu wenchi mwade yabanu mwene mzewala nyumbani bani yafanya video ya mama salata wangu sukulo moroni lejeshi ngo mwanao ngamina manzano wangu gendarmu juzi bani yabira na sibu ya mona ya hima hopareni ubriade mweda ulata dobahi ya jamsu kabalange na mvu ngabo imani hana ila kamransi bakitukamida chokubali mfanya zano ngozila wake maraya wa msafina atamtweli za nguo kiwandu wa mwarensi mdama ngabo diktaturi mwono kana ziko hajamanu hajawa hansi gouvernement exili banu tsunguru halefe sisi umri arenga mhori wa serikali ya urumi yao ya wakilwensi ya komori unu na boga wa daula yabo guso komori umbo ngabo diktaturi kamransi diktaturi gyoda huu iwanzo adena deya iwanzo la pisa bamiko amjokana mtukado fahidwa gamjoka mtukado fahidwa mrina nde hata mraheba na de hata garujo hamba mratso hayambe bahe bamuhatsukana ya siasa komori kufuru dola uso udea ula pisa bismillahirrahmanirrahim chala di maribiresa kote pia rone sobanu za danja zilio rilahe rehensi ka tizo ze mouvement za hono roboka ngabo jojiri baya na ruso pareni ngabo johulwaya ngabo magarajutsi ya jotlomro izo zerende sheha rizishia kabula banu karjavumba mru banu mracho jamana jamba uvumbwe mu hatu karjavumba mru shanga sima zahide za misho banu gasi hashiri za misho banu ridapanya siasa komori ridapanya rilatso wana komori biswara hakufuru na dwela uso na rohombi na heni rijuru kakartujo ngasono hendini wakati blono wa unu enye ebenge naribaki haromana rungo do tsotsa naribaki rilwe tsotsa naribaki rilwe fazanduze costume hedi foto la serikali rijoli wana rilitie rilwe randu mono mombo shonera besila miliari redo jomba wanu rambe zoranzo rambe baba kabatsika simanga unuma la sharia rejikerehere yenye wotsidami njaporo darumala sali na jusamna shuma umweka sivale shati sedenziani ndukujona ngali yake mhararangu ngamona helirilio karno shida rende biyo rangu yakojo shida hamba mrahima jusom duere jasamrudi ngoni yakojo hamba mrajaya jusom honare memru kasi washashi na utsahambana mtsuvumba mru la soti pia kwenda la salivanu ya jusambavi ujoshida shangaze bamru shasoti pia ya hirimu yonzima zemvuza hatuziba kibanu enye vuza hawazi kazi wana watufa komoni garjona na wakati wasaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.